Kanet min kung tingkan Yesu ta ama kumbok mi koking kanang dapuri tumpani ta awani u kangaangkok. Kangaang Yesu iwaran dikiyeta iwe diambangong. Yawanga wani ama. Nere tango momi ta ama u dapuri tumpani aangkok. Ini ken ba mingi nani tango. Yawa Yesu ta yawekok. Unde namo. Ini ken ba mingi nani tango momi ta namo. Anatuto piye keoro me ama ngotera kwawak aawek ta ini de tengkok. Nantakang. Na kometra irayang tayat undangan komen namayang betongo topon unde apire. Tambakang naning kireng kuo unitongo piye kepma irayang tayat yen ungon tatakana. Dipungurani kandani kereteyak. Kandani ugan piye tangka nama apitanayak. Yesu to unde yang pang kometra iwit utpang awu dewan oka tangguk. Oka tampang yang yepang pang aman dapuri tumpani unda puriken gatangguk. Gatampang unde iwit pang pengi wetuk. Nga kunggang siram gongo ken garok nga arudyak. Siram o ninin manterak inin kirewani. Yesu to unde pengi wera nama upangu gupi arupang dapun insirin kopang engini ken kunggo. Engin ken kungiran, noriye mba ama atu kete mba monengta yang apitangguo ken unita kampung yangkung. O kaut, ama imaka ta ninken yang apitangguo unita mba batak. Unde yangra aruta yangkung. Ini yak, mba aruta yangkung. Namoyak, undewani bomegyak. Unde yangara ini yawekuk, nakna ambatatyak. Unde yawana iwe diambangkung. Jide tampang dapun insitan, yawa ama unita yawekuk. Ama kumbuwapi Yesu unita okan dapun aken gatanggang unde nawerak. Gak siram gongugan kunggang gupka arut yang nawerak. Nawereng kang nak upunggu ume arut kang eruk dapun insityak. Unde yawana iwe diambangkung. Ama unde itak, yawa yawekuk. Nak namunan datadiak. Unde yawin kang ama embetan dapuri tumpanu uyangi kadjabang parisi ama atu ken kungkung. Kepma Yesu ta okang awut pang dapuri ken katangkuo usabat katani ken tangkuo unita parisi ta ama uiwe diambagong. Dapun jinde tampang injin. Yawa yawekuk. Ama undapun na ken oka pang gatangiran. Panggu ume arut pang uken gen dapun injitiak. Unde yangiran parisi ama aruta yangkung. Ama wana tu ken anik namo. Uwa oregirit nin irep mitak yak. Unde yangra aruta yangkung. Uwa momi ama yawanaku. Imaka kundipi unde wani tangga namo tayak yak. Unde yambang ini tanggan manur turat tanggung. Tambang ama uwa anengi ngonde iwet yambang. Ama ndapun ka tambewan insina uwa ngaka unita neta yang yeyan. Unde yawa yangkok. Uwa propet kumba. Unde yawan kang juda ama ekene unita ama u bureni ndapun tumak ikwa pun ndapun aneng insik yang namanandabung. Tambah mingi nani yamangut yapang ambung. Yamangut yapang ambung pang yawet yambung. Ama nanak zek bureni dapuri tumbani yang iweta kamu ngo. Unjide tambung dapun insik. Yawa mingi nani tangonde iwet kuman. O nanak negyak nek nanda kamak. Umbian dapuri tumbani ininde aangkuk. Opungan jide tambung dapun insik. Ba nerita dapuri tawirak yang namunan dakamak yak. Umbian tanganggo unita ini iwe jambo kang taweran yak. Uwan juda amata undambang unde yang guman. Juda ama ekene ita mang unde yambang ubu yang keorom tangkum. Ama kumbata Yesu u Kristo yang yawana. Ama u kundupi yot ngana ngarokta api yang siwat na yang gung. Tambaka aman dapuri tumbani u aneng unde iwe kung. Ngak anatu ini ngorep man breni ya. Nina ama unito nga membri nanda kamang. Umumnya mayak. Ya uang onde yewekuk. Umumnya mamba umumnya namo yang namun nandatat. Upungan nakonde nandatat. Nakan dapun tumak ikropang dapun insitat ngoyak. Ya wana juda ama niti yewekung. Jite tampun dapun ka tampewan insin. Ya uwa yewekuk. Nak taweraro namun nandakang. Ima taneng niweran yang kang yakang. Inan iwaran teke tanayang pong bayakang. Unde yawa yang rokman onde yewekung. Ngakau yak iwaran taki. Inawa Moses tungo iwaran taki yak. Moses u andu teman iwekuwa unanta kamu. Opungang ama uwa aman zopi kumbayak. Uken ba uken nani kita ambag yang namunanda kamu. Yang era ama unita man ko watang onde yaweku. Inta unde yang era ininde kumbananda tatyak. Dapun na tambewan insira upang. Imata ama undeke nani kita ambag yang namunanda kang. Ninang onde nanda takamang. Anatu uwa ama mami nikaik namo tanggendang yamik tayak. Tambang kumbata ini ngorepang manimbur ami wana tanggendang imegyak.
ama kumbatan dapun tumuk awani kumban dapuri tambewan isingkuk yang bingam undewani bian umuka inda kumba namun andang ya pengambumang. Unita ama wanu tukan anik tan namo apuk ya wanaku. Pia undewani jinde tamban ya wana koki wa apung onde iwekung. Wa kini ke nanik awani ngak ngoni taman bingam yambang tangani wangarewen. Unda yambang iwat kirengkung. Iwat kireng raya setembinga mu nantang kang abung onde iwet yambang. Gak ama buren nik nantangi mitan. Yawana ama uniti wego. Ekini. Gak ama iyan unete. Nawanga rengiri kambang nantangi minik tampai. Yawana yasiti wego. Gak nambang riman kawetat ngonak ngayak. Yawana yanggok. Ekini. Buren nak nantangga minik tayat yak. Unda yambang kamorikin kuku di mamau tambang ini ngoreku. Tangaran yasita yanggok. Naka komen ama memberin sin kwa wak yapang danik ta apuro unita. Dapuri tumbani tan dapun injik taneng. Tang dapur insiwane tan dapun tu magtaneng yak. Unda yawana parsi amat bok ikungo uni tan andang bang yangkong. Hai, intan dapun tu magigang iyan. Yawo yasata yawekok. In dapun tu magiyawana ko momisin nikek na mo ikeneng. Opanggang, in dapun insiwane yang yak takang unita momisin mat patamek yak.